ҳунарҳои мардумӣ оинаи бозгӯяндаи мардуми тоҷик буда, тайёр кардани таомҳои миллӣ як ҷузъи арзишманди он ба шумор меравад. ин аст ки мардуми ҳар як маҳаллу минтақаи кишвари азизамон таомҳои миллиро бо тарзу усули хоси худ омода мекунанд. аз ҷумла бонувони ноҳияи рашт дар тайёр кардани таомҳои миллӣ таҷрибаи бой дошта, анъанаҳои хоси таомпазиро ба духтарон низ меомӯзонанд. инак дар барнома бонувони деҳаи поҷияи ҷамоати деҳоти ба номи Боқир Раҳимзода тарзи тайёр кардани таомҳои миллиро пешкаши шумо менамоянд. бинандагони азиз, ҳамсӯҳбати мо Апай Назирбек Исмоилова яке аз кадбонии беҳтарин дар ноҳияи Рашт буда, ҳоло ба мо тарзи пухтани кашкро нишон медиҳанд. хуб апа, аввал аз чӣ омода мекунед? мо аввал ин хӯроки миллиро аз давраи бӯйҳиёму то ҳозира дар дастому гирифта ина то ин соларо овардастем. Аввал мо ин хӯроки миллиро аз замин гандум сар мекунем. аз замин гандум аввал гандумро камтарак тармаза кардем, гирифта даврачан камтар бо об тар мекунем. тармаза кардем ҳозина камака гирифта медозем чини ҳамин вай бидагиш дар кори ки на ҷоша вақти ки диданем ҳар тарафа решон наша. Ана ба ин сан мегирем мекитем ҳамин то вақтера мекитемш ки болои ҳамин пӯст партояд. вақте ин пӯст ки партофт ин гандум ҳамин сершира мешавад. агар ки вақте ки агар пӯсташ кам партофтагӣ боша кашки мо хушрӯ намеояд, сахт мебиёд, ҳам сахт меояд, ҳам ҳамун дона хушрӯ намепазад. вақте ки мо ин гандумро кутида омода кардем, гирифта бо лӯби якҷоя мекунем. ино гирифта ба ин лӯбиё якҷоя мекунем. ина якҷоя кардем мебарем, ҳозир мешӯем, баъд дар дег медозем. ина қатиш ина рони гово овардем, қатиш почаи гово овардем. аввали до дар деги рӯғана мепартоем, ба инаи пиёзо сирх мекунем. ана баъди сирх кардан оба мерезем, инуро мешӯем, дар карсона мегирем дар дег мерезем. бештар ана хӯрокро ҳам дар наврӯзам омода мекунем. дар рӯзҳои хурсандӣ, дар иди наврӯз, дар ҳамун маъракаҳое ки ҳамин ҷашнмегирӣ мешавад, мо барои ҳамино ина тайёр мекунем. ин хӯроки даври қадимулайём аст. авқоти беҳтарини мо ҳамина ин ки аз давраи қадим то ҳозира дасти ба даст омада расида. کشکی ما نیم تیار است. انا ما حاضر طرز تیارش میگیریم و حاضر تیارش میگیریم در ستیل گفته میبریم در دیگتون میمونیم بعدی وقت خوراک ما تیار میشه.
کشک ما اگه تیار شد کشک میبرداری میگیریم میتونیم که ما گفته استفاده بریم شما چی آماده کردنی هستید؟ ما زوالا میگیریم خورای آتلا آشی بریده آشی بریده زوالای آشی بریده رو میگیرید؟ آشی بریده رو میگیریم آب و نمک خالقتی در ناحیه ما این همین نمک آشی بریده میکنیم آشی باریک آشی تپه شکرابی از داروهای قدیمالایون مودگی در ناحیه رشت ما خوراک ملی بسیار وای میکنن در زمستان استفاده میبرن دو نمود هم چهارمغزی هم به چهارمغز کدام شخصی تازه چهارمغز قطعی تیار کردن یعنی شکراب ما وای میکنیم ماده میکنیم خب چیکار کردن در کار؟ اول آرده میگیریم نمک ها میریزیم بعد باز روغن میریزیم طرزی تیاری آب میریزیم خمیر این سخت میشوریم برای اون که فطیره سخت میشوریم خمیر ما باز که آماده تیار شد
میگیریم این بالای تخته دا میمونیم برای دم خوردن یعنی رای خمیر کم ترک استور بالای این اگون چقدی محکم میکنیم رکی قدیمه را میگیریم این مغز چهار مغز را میگیریم این دا رای میکنیم میکتیم بعدی پیاز می شود پیاز را میگیریم میزنیم سخت لخت میکنیم که همین پیاز مایده می شود اوباش برای مایده میکنیم تیار کردنی همین نگوله که ما برای بالای شکر میکنیم و بالای این کمتر با کبودی میکنیم یا که این قلنفور میکنیم بعد با بالای شکر همراه کرده یک جویا بعد میکنیم با طلب و شیروغان و شکر و خسفتیری مروغن و تروتو گر بخواهی لذتی این دانی گر بخواهی لذتی این دانی جوره بیا بره بر کمرو یک بارک بیا بره بر کمرو عجوره بیا بره بر کمرو گر خبوهای توی اسمنده ببین نودی و کاچون و گل کنده ببین شکه و قیماق و دوغی فراوان سیبوناک و توتی چون کنده ببین سیبوناک و توتی چون کنده ببین با طلب و شیروغن و شکر و خسفتیری بروغن و تروتو گر بخواهی لذتی این دانی گر بخواهی لذتی این دانیه جوره بیا بره بر کمرو عجوره بیا بره بر کمرو شکروبی چهارمغزی تیار شد مرحمت با اشتیای تام بخی نامدار همچون شلبین دشتی دشت و خاص و سری کلبین داد بخت و از کلانش با هوا منظره زبایی هر دو کلبین منظره